Bingelele kuzo zonke indawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana, bayamazi nje abaningi kuyo le channel bafowethu. Inkulu ke indaba namhlanje. Namhlanje bafowethu sizokhuluma nje ngodaba nje othinta ingoma kazwelonke, nodaba nje othinta ke izinto eziningi kade zenzeka nje kukhona ingoma zona. Soqala nje ngokuxolisa bafowethu kubantu ukuthi ke sireport izinto ethe kuba imfeshane imicimbi bafowethu inemithetho yakhona osuke kufanele ukuthi ungayiphuli. Nakho nje ukuthi kube khona okwama interview esinifakela khona suke sizama nje ngenkani ungasuthola induku futhi kwesinye isikhathi yabo, kodwa nje besingavunyelwa ukuthi sithathe sishuthe besishutha sisengaphandle lo esimtholayo simeze interview. Sixolise ke ngesound yethu bafowethu, sound yethu inbe inokuhixiza kulabantu abeswana, kodwa ke sicabanga ukuthi bekuzwakala besikwenza ukushutha ke sishesha ke yabo. So ngicela nje uxolisa lapho ke bafowethu bonke ababukela ama video ekade siwashutha lapha na kwingoma kazwelonke bafowethu. Sisazoyihamba nje imicimbi eminingi, siyacela nje nabantu abaningi abafisayo ukusebenzisana nathi somkhanya kude sikhona, singakwazi nje ukuthi nesithinte bafowethu, noma ungangena kuma comment ufuna inamba zethu sizothola inamba zethu sixhumane bafowethu. Singale nje ukwanda kakhulu bafowethu, yazi umcimbi lo muhle kakhulu, iyakhula futhi lento yengoma kazwelonke. Into ebesibukela phansi kakhulu ingoma emakhaya, sazi ukuthi ingoma igidwa abantu abangafundile emakhaya, kodwa ke isisukile yeza emadolobheni yabo. Ukusuka kwayize emadolobheni isizothatha lento isizobuka ngisho isibuka ngisho nawo osomabhizinisi ukusebenzisa ethuba. No somabhizinisi amancane bathola ithuba laphana bafethu, khona omama baphekayo laphana, kukhona nabantu abathungisayo abakhangisa ngenqephu. Uyabona nje basingenza umzekelo impahla ngazi noma meaning of Africa sengiqala ukuyithanda nami le mpahla, ngiyibonile lapha kwingoma kazwelonke bayigqokile, khona amajazi ade bawagqokile nje amahle nje yabo. So uyabona khona funa leli jazi leli ngathi nje khona le jazi leli linye nje segqokwayo nje lezi ngathi noma isijonini igama lalo bawagqokile abafowethu kuhle. So bese kuba ke nayi le mpahla le nemfene le ngazi ukuthi yini igama lalo, nizongikhumbuza bafowethu yini igama le mpahla le nemfene la eqokwa uAli iphinde iqokwe nawo iqokwa nje abafowethu crown njengoba uxhasile laphana nje uqokisa amagidangoma lawo aka maskandi kuthiwa yini follow lo maskandi beyiqokise bona. Bebethola ithuba nje laphana lokukhangisa laphana bafowethu, ukuthi ke ukuza kwengoma kazwelonke iqinisa bese emadolobheni sithuthukisa nosomabhizinisi. Uyabona bafowethu, siyacela nje ukuthi lento sengazuthi ingakhula nathi ke sikutholeke phela nethuba lokuthi ke sishuthe phela. Hawo siyayicelela nje nathi bafowethu ukuthi nathi sithole ithuba lokuthi sishuthe, singashuthi ngokujonja. Kodwa ke okusalayo umcimbi uhambe kahle kakhulu, siyabonga nje kubahleli bawo. Sengazuthi inganda lento le bafowethu, nezinye izinto esemakhaya kuningi izinto esingayithanda emakhaya silethe emadolobheni zifike la exist, ngoba ihambele bekade ihambela laphana izihambelelwa umcimbi ubungeke ukholwe nawo ukuthi nje so ungazobona le genge yomapiano lezi genge yomapiano ihleli koma VIP izobuka ingoma uyabo. So bafowethu into enhle kakhulu leyana, siyacela nje sengazuthi ingakhula le yanto bafowethu ukuthi siqhenye uma sithi uma sihambile siqhenye ngalabo ngendawo esisuka kuzona. Laphana besibona unyawo lwahlukahlukene bafowethu, bafowethu imnandi le yanto. Siyacela nje sengazuthi ingaqhubeka le yanto kaNgoma kazwelonke, abafowethu abagidayo nabanye abangakalitholi ithuba balithole laphana kwingoma kazwelonke. Kodwa ke nje ngicabanga ukuthi wonke umuntu ogidayo laphana uyalithola ithuba ngoba bebe abaningi kakhulu abantu basuke ezifundeni ezahlukahlukene. Sicela ukuyivala ivideo namhlanje, bekuyivideo nje yokubonga ukubambisana nokuxolisa kakhulu ngesound yethu ethe ukuhixiza abafowethu siyenza ama interview
siyacabanga ukuthi ngelinye ilanga iyophinde iyolunga futhi bafowethu iphindele esimeni sound yethu siyi-channel enkulu umkhanyakude sithi siyabonga.